Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal Mr. Crossa vama i danas će nam Torpedo pokazati kako se igra, pa šta drugo nego Tortoise. Jedan od mojih dražih tenkova u igri, ovo je jedan od rijetkih tenkova koji sam ja ostavio nakon grinda. A kad Mister ostavi neki tank, to znači da je ovaj tank stvarno dobar. Znači, za tier 9 tank jedan od najbrutalnijih tankova. Mogu reći, meni osobno jedan od najboljih tier 9 tankova. Ja sam tako uživao igrajući Tortoisa, da je to nevjerojatno. I Torpedo će nam ovdje pokazati šta Tortoise sve može da napravi. Za sada dva šuta, oba probio, napravio je 700 štete, da vidimo. Ovdje prvi bounce, ima Emila, phase 1, sad je napunio golde. Da vidimo, malo ovdje luta kamerom, mene glava malo zaboli, ali ovdje bez problema probija phase 1-a, 460p roll. Da vam dočaram, Tortoise ima alfu od 400, 259, ima penetracije sa običnim granatama, 326 sa goldom. I zato nije ni čudo da gold probija ovako lako kupolu od phase 1-a. I ovdje je već napravio 2000 štete zato što Tortoise ima brutalan DPM. Dakle, puni manje od 6 sekundi radi 400 štete i zbog toga ovako možete farmati štetu. I imate još sve to brutalan armor. Naravno ovdje malo unlucky, ali šta je tu je. Blokiraju dva šuta su ga probila. Tako da je za sada 50% šuteva blokirano. Ali on je u sve to napravio 2000 štete. 2-2 rezultat, evo ga ovdje phase 1. Cilja. Malo je veliko on koristi 16 puta zoom, pa je malo čudno. Evo ga ovdje 50 TP, da vidimo šta sad može napraviti. Daje jednu granatu. Nažalost ovdje je bouncao i dalje puca golde, ali za sada 2400 štete. 3-2 je rezultat, vidite njegov tim gubi, ali u ovom modu ima više HP, ali vidjet ćemo kako će se ova partija odvesti. Moram još malo pive da popijem. Živjeli mi meni. Ljudi moji, posjetite Instagaming, mnogo mi znači, ne stvarno, ako odete na Instagaming, imate linkove u opisu videa, vjerojatno vam je nagradna igra aktivna, bacite oko, jer ja sam već na odmoru duboko i ja snimam naknadno ove videe, odnosno prije odmora, tako da ću i rasporediti kroz idućih mjesec dana da imate materijala za gledat. I isto tako nisam siguran da li će biti giveaway ili neće, ali vi sve jedno bacite oko, imate nagradnu igru, možete osvojiti igru koju god želite, ili ako želite nešto kupiti, podržati mene, otiđite na link u opisu videa, provjerite ima li što za vas da kupite. Igre su stvarno jeftine, najjeftinije na tržištu, 100% sigurna stranica, tako da mnogo mi znači. Hvala vam svima što kupujete, što podržavate Mistera, a Mister se vraća na replay. Za sada 3000 štete ima Torpedo i malo se spremirila situacija, 4 rezultat, HP više nije u prednosti njegovog tima. Kao što vidite, njegov tim gubi 700 HP-a. I gubi P3 naravno sve to. Ono što je isto bitno je da je on primio dva šuta i izgubio skoro 50% HP-a. Dakle, Tortoise ima 2000 HP-a, ali vrlo lako je izgubiti HP sa Tortoisom. Vidimo ovdje traži. Ovdje na blind pogađa ga 122 TM, premda mi je malo čudno vidjeti kako ga bez problema probija T22, odnosno 122 TM koji puni 13 sekundi i nema baš neki, ajmo reći, sjajan pen, ali evo probio ga oba puta. Malo čudno, evo ovdje i dalje, ali ovaj put ga je bounce, ovo je napucavanje na blind, vidite da on sa Tortoisom svaki put mašinki puca non stop golde. Opet je promašio. Pokušava naći, vjerojatno je ljud sada na 22 tema. Vidite da je odzoomirao sada da vidi da li je 122 tem tamo. I ovdje završava jako dobar šut, jako dobar kill. Završava ovdje Škodu T56 i sada se mora povući nazad. Evo ga 122 tem ga sada bounce ovdje ga 50 TP. I sada oni znaju gdje je on i oni će vjerojatno i dalje s ovoga otočića da pucaju na blind. I ova je ušla definitivno. I da vidimo sad 7-6 je rezultat, šta će ovdje Torpedo napravi. Za sada 2 kila, 3200 štete, nije neka sjajna partija, ali to je Tortoise. On uvijek napravi štetu. Na brdu su i dalje, da vidimo, Emil, bok kupole,
ne može ga probiti. Patriota čak i može, ovdje Golde puca na Patriota, okreće odmah prednji dio tenka tako da ga ovi sa otaka ne mogu probiti, ali kao što vidite nije ni spotan. Da vidimo, Emil digao kupolu da ga ne probije niko. On ovdje traži kut, ali ga nema. Ovdje se mora paziti njegov 122 TM1 na šut i ovdje Gesor puša. Da vidimo sad da li on može naći kud da gađa Gesora, ne može. Rezultat je 8-6 i on se nalazi u dosta lošoj situaciji ovdje. Evo ga, Gesor puša naprijed. Da vidimo sada šta on može da napravi ovdje. On se opet pokreće brdu, pokušava naći neke šuteve na brdu, ali nema nažalost. Mora se pasti ovdje Gesora koji ima i na boku, koji ima autolodera i koji mora da ga vrlo lako kazni. Ali da vidimo šta će to on ovdje napraviti. Ja mogu tamo da malo bucnem pive. Najveći problem je brdo. I u svakom momentu ako bude spotan mogu ga s brda gađati. Da vidimo sad Emil. Nažalost ovdje nema puta za Emila. Teško Emila i probiti ako gleda u ovom smjeru i hull down 122 TM je isto tu. Sada bi mogao biti dobar obračun. VT, on odmah ovdje vidite, koristi intuiciju, puni high explosive, prolazi kroz ogradice, daje jedan šut 472 roll, penetracija, drugi šut ovdje 500 roll. Dakle, u dva šuta je uzeo 1000 HP-a Waffen Traeger za 6 sekundi. To vam je Tortoise, 4200 štete, završili su ovdje ovoga koji je bio tank, bože moj, Gesora, ne znam koga je završio, ovdje 122 TM ga bounce-a, on daje ovdje jedan šut, 122 TM, sada puni gol, da vidite da se dobro igra sa intuicijom, prebaciva s granate na granatu kad mu treba, ovdje 50 TP ga bounce-a, auto M probija, ovdje 50 TP-a, ima još dvije gold granate, da vidimo, 50 TP napravio grešku, ne može pobjeći ovdje. DPM od Tortoisa. Jao, bounce-a ovdje i pobjegao mu je. Ima sreće, malo 50 TP, ali vidite da se njegov tim lagano raspada na svim trenkovima. Da vidimo sad. On je za sada blokirao 3500 štete. Dakle, dosta je blokirao i to je Tortoise. Puno blokira, ima brutalan DPM, jedina mana mu je što je spor. Drugi mana nema. Ali ako stavite turbo ili se poigrate malo, možete napraviti da vam je Tortoise malo i brži tank i da vam je još bolji nego što to je. Vjerujte mi, ovaj tank je bolji puno od Badgera meni i više radim sa njim nego sa Badgerom u tier 10-kama. A jebi ga, devetke su uvijek bile jače. Da vidimo, 122 TM, evo ga, 122 TM i on ovdje radi pravu stvar. Zašto? Zato što su svi fokusirani na Conquerora na drugoj strani. I on ovdje koristi situaciju zato što ga niko ne može gađati sa leđa. I ovdje on daje jedan, odnosno te 122 TM daje njemu šut, ali ovaj 122 TM ima 13 sekundi reload. Šta to znači? To znači da će Tortoise njemu dati 3 šuta dok ovaj napuni jedno. Dakle, njemu će Tortoise uzeti sav HP, a on može Tortoise pogoditi samo jednom, što se i dogodilo. Završava ovdje 122 TM, ima već 6400 štete, 3 kila i da vidimo sada. Ostao još Caliban živ. Taj je ovdje šut Emilu. Kako će završiti Emila? Jao, ovdje ga je to prodao i evo ga. U ovom momentu on je 1 protiv 5. 1 protiv 5 i ako ovo dobije, smiješi mu se Kolobanova medalja. Po ovome modu neprijateljski tim ima 2000 HP-a, on ima 280. Dakle, u minusu je 1800 HP-a. Da vidimo sada na koji način će ovo Torpedo sada izvuče Tortoise. Ovdje bounce, ostali su mi samo obične granate, ovdje je spotan. Jako gadna situacija, opet bounce na Tortoisa. Tortoise bounce i njega. Type ovdje 61 završava Type-a, uzima svoj 4. kill, bounce je još 2 šuta od Tortoisa i Type-a 61 i sad mora biti jako oprezan. Je 50 TP, pazi, malo 600 HP, evo ga 50 TP,
i ovdje promašio 50 TP, ima još 11 granata. Patriot ovdje puša. Sreće Patriot, će ga bouncati ovaj, bounce-o ga i ovaj. Okreći. Jako ovdje dobro trakovao je, Patriot se zabio u njega, završava ovdje Patriota. Ovaj skoro što nije napunio, ali mislim da će on napuniti prije nego što ovaj napuni i završava ovdje 50 TP-a. Uzima svoj 6. kill. Top Gun, da ja malo napijem se, suho mi je grlo. 200 HP-a Tortoise protiv 600 HP-a Tortoise. Ovdje Tortoise ga bounce-a i to puca golde i on ovdje daje šut Tortoise-u. Tortoise ima 448 HP-a i on može biti gadno sad. Može biti gadno zato što on ima 400 alfa, znači 2 šuta mu. Ako RNG ne bude na njegovoj strani, treba da završi Tortoise-a. Dok Tortoise-u nepritiskom treba jedan šut, da vidimo sad. Bounce-a ovdje Tortoise njega mora ovo dobro iskoristiti. Kako su loše ove AP granate kada nemate golda. Ali ovaj put prolazi granata, Tortoise iz njega bounce-a i sad ima šansu. Ajde RNG, probi, bravo. Ja ne znam kako ovaj Tortoise nije njega ubio i pucao je golde, ali evo i ostalo mi još 4 granate, samo Emil ima koliko, samo 100 HP-a, 135 HP-a i evo ga Emil je tu, Emil je pušao skroz i sad igra mačke i miša. On je napravio 8600 štete, 6400 blokirane i 7 kilova. I ako ubije Emila, ima Kolobanovu medalju. Da li će uspjeti to da napravi? Ha, vrijedi nam pričekati malo. Da vidimo sad. Ovdje je gadno, ima puno leševa, Emil može iskoristiti hull down. Emil nema dobru penetraciju, to mu ide u prilog, čak i sa goldom. Ali Emil ima kupolu za razliku od njega i tako da je on u velikom minusu ovdje. Emil mora stvarno napraviti glupost, ali ovo se može odvući i do drova, odnosno neriješenog rezultata. Ako niko ne puša ovdje, ali da vidimo, ovdje on puša, Emil ovdje radi grešku, daje ovdje gusjenice. Kako ovo izvući? Emil je ovdje tražio put pametno, ali nije ga našao. Zanimljivo. Da li će uspjeti klačati ovo izvući? Emil ovdje ide fuliolo. Bounce ga sa običnim granatama. I on ovdje završava Emila 2. Uzma svoj 8. kill, Kolobanovu medalju. I 8800 štete. Jedna jako lijepa partija, nadam se da vam se svidjela ljudi moji. Idemo mi na rezultat bitke da vidimo što je on to dobio za ovu partiju i da završimo ovaj video. Evo nas s rezultatima bitke, vidite da je dobio prvu oznaku na topu Mastera, 151.000 kredita, 8388. Iskustva, Kolobanov, Radili, High Caliber, Top Gun, Steel Wall, Cool Headed. Druga strana kaže 8800 štete, 8 kilova, 1864 iskustva i izgubio 13.000 kredita i blokirao skoro 7.000 štete. Jako lijepa partija, nadam se da vam se svidjela. Ja sam popio koju pivu pa mi se malo jezik pleo ovdje, ali nema veze. Sve za dobar video, znate kako se kaže. Lupite like za mene, nadam se da ćete me podržati isto tako na Instagamingu. Ljubi brat Mister, vidimo se u idućem klipu. Ćao, čao.